米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。巴勒莫伦努大棒kita，都那努比第二ita i jingraan。我们因为有信仰而蒙福。Sarikaka mapulong平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以罗马5 kusafau at sefang 7 kusafau at tusir suarsa nanay o pafalutuay a kawas ko paripahakay parihatayay i tamuanan to nano pitier namo ji Kristoan tak pakai ni i ijer no fangzalay alingo a tanagtag ko falutuan namo a pasayra i kajifalutuan saan。愿上帝就是那希望的泉源，因着你们对他的信心，让你们充满各样喜乐、平安，使你们的希望借着圣灵的能力不断增加。罗马书15章13节。Sarikakao o jiputzay ko pitier ita to kawas naukani o jilihatlayay ato lipahakay ko falutso no mita to nano pitier ita to tapang. O rumasa to, baka ni itayar no fang cara alingo ilaluma ita, at tanagtag ko pasolin no falutso ita, at sa ay katulad i masa maamaanay at limak。信仰的价值在于我们因信主而心中有平安喜乐，并且圣灵在我们里面动工，让我们处在任何境况中有坚定的信心而不沮丧。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau palemeren iso ko mitiaray i tiswanan at tamlaw. Saka pasolin kako. Ano masama-maan ko urib ako i parihatayan iso kako matumas no dipahak iso i falutso ako. Pakai ni ibikapot iso itakwanan do sakatumas no kachifalutsoan ako。上主啊，你要祝福信靠你的人，因此我确信，无论处在什么环境中，你都赐给我平安，心中满有从你而来的喜乐，并且因为你与我同在，使我充满盼望。Baka ni italamaan ang nganganutapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。